ahoma kyekyere won ekogu Asamando Amanehunu pacho tie ye Asamando de be ha Amanehunu bunumu Amanehunu bomu a se wanfa won ansie atemu a se wanfa won ansie atemu na mamo yi won adi e de hie atemu a Right upon W3 service pep, and I'm receiving a message because me, Madisha, no fire investigative journalist and a broadcast journalist. One sending me message. Abrekra ninyam emma metoja concerning Yenuya Bema Kofi B. Kofi Buachi Yadom me pese mefa akwenya iso. Honestly speaking, no na just me sheda in Kofi Buachi. But I said the assembly by me why with a warning at me bisabisa I see ye mo send them the pictures and the worker why ye near the nam send by me devices so Emma me hwe abrantie na yi me fa akwanya yi so na me de awirachichiri sam soronko e de amma na busuafo ba bia wo mu obi ankra ne agogo na Rade won chiche mo wida no nhyɛ mo de adɔfo ya de kɛseɛ sa atomani mu na mo nhyɛ de na mu nwie me kasa asɛm media besi asɛm so nti no ebeso obi ahwɛ ne nsuru ti asɛm ni yie na no pa yie pa we nua kofubu ayi ya kofubu achi ya dɔmo a ne mfi a wadie o maame ati ase o papa ti ase eti no amade na ya werɛ ho bridge kɛseɛ na abo Omangane mu etino you know agogomen na ye mamo shedene na Kofi Buachi fancy na nso ye mamo shedene ade ba ko me pesa wo ti ase pa no pe ni ntia me fa kwanya nso na me ma pay a very glowing tribute to Kofi B and it said brenu aye wo mu ne ye brebone ti ase wurim say nran kwa kwanhia me nsa ne si wo man mu. Only yesterday, a beer kunipa, Cape Coast Kwanso, 5 people instantly died. Almost about 14 people, Minuka say, are in critical conditions. A cast some get to a good team, and some will no pay. You know, Tamamoto way, 6 people on the spot died just like that. Saturday, back we see ye, and also sa enipa famushia wan kwemu. Saturday kuranwa at rate bia e komuni wo takoda eyi mamfe Kofi Oduro kwemu ho. Ade anu akoso no me pasa woti ase se ebre bonimu ne ye wo no obi anhya ne nso bi radio ni ma ade ne ngosoro. E ma wate ade bi aseketo abi. Won hye wo be fa wiase abawbo. Ne danu baba betum pofiri mu sedie ade a manwuru wo Ghana mabru hu ne se ya po awurade ni apom kwaje ensam ho ha no pai e kasam keto abi dia ya dwene se wiase ne no ano no ba me kasam a kire you have only gotten just a piece of the picture na wo po awurade ababru so wo nyame asam no apurade nyansa na wo na no pay me pese wo bre wakoma se fisa badwuma de wo hunu bone a ebeba wo ditifo wo hunu bone a ebeba nyansani wo hunu bone a ebeba wo bia nani da ho wo hunu bone a ebeba no wo de ne ho akohinta wo de ne ho gosie Proverbs 22 we looking kan 3 ni Onitifo hunu bone ebeba onitifo wo hunu bone a ebeba no de ne ho ahinta na wo de ne ho akosie nantete kwa fam enipa ye ntete kwa jimifo atwetwantwie ne nkwase afo wo fam na onya aso na wo konya aso twe tiedi ya boko kwina nipa ntefiti kokobo no enye ho mu kokonkwa na ye boko into all kinds of areas and in all facets of a year ye boko mo exercise mo potwe didie mo heni ye any your scripture we for almost 1 year near started kinkan wa alabasta and last December I started kinkan with Vishiwa every Monday and every Thursday we listen kan Bible no mintibi asema wo kan wo boy na ekoko oso bia we ne wo ye na e de be ya na potwa ne nsabro ye ka potwa ye didie potwa ye didie fufuo kotodwe enwa adwene when ye wafuru
tia ya kenya me adwen fanchero e chen ne mo fredi mo hinta I got some je wa wute wo feed send them here wo picture be 5 years ago how slim you were and when you were through here porque the glorious eating you know glorious to me say one main but still watch it alia salad gari and I jo 11 or better na ho ati o se hwe ye e kokobo porque didie e equal to nkwase didie ti aye me ka samacho ye ka potwa didi ya check you know ye ka potwa wo check a conditionary kasa so you be pick the word is the same as enkwase didi what you asema me no wo ken awi kokwa anopa entem ono ano na wo de ayi so aginam you know bokina lamuji e de aginam wo de ayi fra eno me ade asana so bolo wo kani na bom ansa na awia wakotena banku ni nkuruma ho Boba yata 3 hoba bi afufuo ensu siwanim ene enam aguso no zu bibia bi wom wowi wenum na awie na anadwo wo de indomie awo no tiaya tenyame adwen akere munyanya kasa kire fo munya muso ne musofo kasa mpa na akere utie ni bi volume no ma de na baba usi zu Running kwan bi ohon my friend is zoo because uko zoo abu bia ho enye na China fo ko wi nkura ne enwo no ne ade akohwe ade a wo makwakofa be wiase na nkwase adidi ehwe ho ade a wo makofa aba nkura ma wo munguye o na wo masesa hwe wo manum na wo mowe na wo mowe nwo empremre nkyere ben awurutua enwo pa na abekona wonim se Ghana fo be gu Ghana hey empotre wo kuromu na nasa se sempotro nsu nka me area na mete empotro pa na egu ho ensu to awunya aso na ade ada se sei ensu to sei apotro ba kokura nsu China fo ya impotro wo me area hunna wo ma wi impotro wo me area ya fra ne nkwase dedie ti eyi be kenya me asema cho mutie nyame asema nkenya ni mabunia gumasoma po Israel kurujini no Kristo Yesu ba mo nchen ensoma nhunu se ode nkwaje no odum ne asomdwie ene brem ntina na oduru Jerusalem osi Jerusalem pena me pese me buama no se kode ne mansoma mpe watamfo ene atwa ho ahie obeto ahye oso onya wobo so bi evro radio nim obi a waba ade nim me pese otagi obi na wo share page no eye ni bi desem na no paper ene edite ha e debi ba it was heye na potwa adidi bone enkwase adidi heye one man still na we are making na ehun sanso ho odoka pito bia ene ne akeka o monsa fo a mono wa Ghana he na make asema kiro tieni ena mano num nsanya eya na ko loko o makoma ho mahra wo momrebo young boy ubetia tipra me junior one to me tiase e ya den na nipa deep from between 28 and the kwa akosi 48 e ya den no munya high blood pressure me bisa e ya den no munya sugar diabetes or blood sugar e ya den and no munya e ka sama chiro empanifo kure gumi kuro mu kwatia ne bome sa ya de we bebre o mu nibi ko nipa I'm telling you, Abrewa Bakwan anu ye she was one of the oldest people ever. No, we did 126 years. 126 years. Only diabetes, only high blood pressure. Mukofan were in the nisunye kusukusu on glasses. Something is wrong. The Bible says, "Mo boninti and ama we no matane mo mo yonti na ama adepa abom." Wuli kenga homa mintie wura desem. Adepa pa abom. Ghana for at the pub of Asumjian can you pay here now? I'm the Abobra Aboye or Bessi Swananka. Well, yes, I will see Swana. What Danny really will be a Kobisana say Nankaya Warren near the Nakotana Brasse now a Quaco Bonebra. And so, dear secondary school girls. Guasia bra at your mind. Woman to me mere foot say, na mama ho kwane ye mo adwuma na ye de ma maba mummie mo na mu ne anya mo ho adwuma obi a ne ma me na tua ni school fees so and de saade we aba beto aba fumfidie internet so anyway to nkrofos o she school uniform mapo awurade
And Kwajia Quine partner, if I did it 2 minutes, and so one person before we can go about remember. Jeremiah chapter 5 verse 25. Jeremiah 5:25. Mamumu yo na ma yenu madana. Mamumu yo and ama even Hamatan season kura adane. E say buru nyakura ne nsu to. Min hu bi da. Min ku bi da. Baby obi abrochire snow wo. Snow wo. Say snow nto ho bi you. Baby mamu snow nto no ho mum na akweto. Omo friend global warming and climate change. Me person me bisa say what causes that? Emuaya no no de ama wo Jeremiah 5:25. Oso wo mama ya bone ya mudi no. E na ama ade pa bom oso we anma we ana yenu madane. Na mo bone na ama ade pa bom. Bone be ma ade pa bom. Ade papanka ebe peja we shira bone pa. Ebe mana bo wili kan Bible no. But say if say ohun abone for me man mu. Efri say o man Ghana mu abone for adults. What tese de no man yifo butubutu. Wo mo tese de eno man yifo ebutubutu. Wo sunsum fidie yi nipa. Wo mo sunsum fidie wo mo fidie na nya mo na eyie. Emfidie a ye sunsum. Dey say da bia maka kire o. Ye sumu fidie o. Ye sumu fidie wan hwe ya obetum. Yesumu fidie obi a wo tie me yesumu fidie wuli a wo tie yesumu fidie pastor Andrews yesumu fidie wo try me so beto fidie no enipa bebrebe e won sa one prisons yesumu mu fidie no ma hunu obi de ntokwa bi ba na wan hunu say ye fidisum. I'm telling you wo yire obi de ne ho hyehyaw e ye fidie oni pako no wo to ni fidie mu say me so won sori biu mum bebre on mu si mo yesi preaching na preacher so person we dum radio. Because you do radio, me the better wa WhatsApp wa attach. When tie ni na ebe ba china. Match na ebe ba na de chie. Tia ya, kenya me adwen fa nchira mo. You know bonne ye bonne unyansa for papa de ye nim. Eti ye sum ye fidie nsi ehunu. De bia me kasa kire so sori anopa ansa na obetu nan no. E ya hwefom no ankotie fidie no so. Ye sum na fidie, obi yiri ye fidie, obi kunu ye fidie. Me na me ka kire obi yiri na hwew. Be makata kire se wo obi yiri na hwew. Bema will meet kitikiti or bar 53 and her bema 21 years. But sorry, I compare Jumaya no sugar mammy in hell and ya waya see I. Tia, can you mean you? I know she am when ya re she and the munimushe. Re she, and I know what a church and say. Netia wano. Iti what gene I say, and a yesu semen casanchida wano pay. Tia ye mammy casamunchilo. Iti a dear bank, a dear sum you by a boy. Every sir, your sunsum ye fidi, and yakwakuto fidi. And bra ye bunano, there is no purpose in it. We have no purpose driven life. Oh, yeah, it lacks purpose. Our living lacks purpose. If Bisa will be say, why are you living? They can't tell you. I'm telling you because we've lost the sense of existence. We've lost the sense of living. We've lost the sense of life. Can I remember to you? Said no match is a containment. I said no ma. So may you for it me chill woman my ear containment. Since is here on a few mama. NCC Quatamahabo NCC. A 4 year dream more customs bears be a 6 months. Obekonu see mansion and see ho NCC. Tia obi wo GRA obi wo cost back when they say immigration within 6 months dan you see you won't believe as you see ko passport office omo e fa mo adwumam na anu ya ko hwe asisie ho sika wo mo nam kwam bone so anya ko hwe ne wo mo de ai. I'm telling you asisie. And I cost, and this is the Ghana in which I live. And this morning, everybody smile. Some me can't Ghana. My poor day, and then in Kwaji. My poor day, and then in Kwaji. King Kabab remember to you. What Doris Radie? How much the Doris Radie? One horse rasra. Almost. This would in some money trust. And so, and some money pie cost you. You have no idea. And some money one way a bomb or pass woman kumunia. If you want come swallow one bony two. Number bless me, business and wine pa and a ball. I'm obi. I walk up. I'm a swallow two. Wine the boss hapa. Mark Ofori. A year MPP constituency chairman. Takura de ye kwa branti at watching. You can escape the judgment of Ghana, not that one, not that of God. I'm telling you, what you time say you will pay. Men I'm catching opa for home
na gye asotwe wa asase so efiri se wonyame asotwe achi. I'm telling you, you are strong as one. Me come to 1 minute or boy who obedore more. Ubetimi apro na wunguye. Me na mka chiro. Se nyame so otwe waso ho. You will betimi de wakwa ko fata kora de kwan mu ha. Obeyi wani mienu afiri ho. Obeye you know ni fra ye ni sabre no anu obubu na mienu na guchi wichi mu. Me come chiro. Se nyame so otwe waso a. Eniema yehu abeye no ho bedwiri. Me na mka chiro. Everade twi ni paso e wo wiase. And because ya po Nkwadaa kwan nti ehunu ba bia ko wuli ganga mabro na nti wo mu atentene aya African ha ye mu atentene woni wisi asem ye ni wisi asem na ma wodi yi na amawo tia ye obi di yisi asem a e ba ni di yi woni nyisi asem na ma wodi yi ko na hiafo nso wo mu aten ma wo hiafo nso wo mu aten ma wo me ntua yenum so ka obisa se me ntua wo enum so ka Awurade asem anasem rento oman ye tise no so we oman tise Ghana etumi nto omo so wire ana one hour Bible mu so wonkan hwe ne wa pornography ama masturbation ayew tumu na mudi be ka asem a kire omo madane mema tumudifo ene ma de won ano fa wo mu nua ma wo ma se eno na wo Ghana ha ena no pay me kasa kire wo mayi wadwen sa kire bi wo ha sa kire wadwene na bran kwagiam be kasa kire wo enya me nwa ho ya story and me be 26 years okay na wonim de ono ye ka kire me emmoa ana oye lady o emmoa ana se the libido no arises omo tafre na se Jesus emmoa Jesus no ne antineti na ne antine bema no papa no ana o sha ase efa no ne breaking virginity ofa no ana ofa ne wia no ama omo dog enso alek girl no aish ama se girl na dey mususam na o ka kire me se onya that age na wama aboa bi ayede alek no na aboa ne kawe he wuli kinkan he mususam bi wo kinkan ho mamti ahobode ne ahodwirede na waye no asase no so ahobode ne ahodwirede na waye na Ghana asase so adifo shen control na so for na wonora sudi wo adifo shen control adifo wo shen control e say quotation say kura mo mpe mon wan free Bible num na mon hye no adifo shen control wa pia yamam kenyam ya dwen fa ngira adifo shen control we can go na so for na wonora konso di ko so asem asofo di won bo so asem me man so penisa na me man so penisa na so na wie no na awie no de na mo beye asem ni na ya awie no de be na mo beye kika Leviticus chapter 18 me ready Leviticus chapter 18 me person kan ade bi e wo ho ebususam ahodoa e wo ho Leviticus chapter 18 kan ho ma me ready ennem achiwade my God na Awurade kasa kire Moses say kasa kire Israel for na ka kire won say me ni Awurade mu Nyankopon meju masase a mote aso no ne ye de monye na Canaan asase a me de mo rekoso no so ne ye so monye na munni wona hyede so matem de na monye na monkra mahyede se de mu bedi so read the word me ni Awurade mu Nyankopon na monkra mahyede na matem de a onipa a oye no benya mu nkwa me ni Awurade onipa di Awurade asem so a wonya nkwanya asomdwie enya kwa ho san nya mpagya ye kan ko woli obiara nko ne boja biara a oye no honam no obiara nko onipa bi a woye ne relations obiara woye ho nipa wo maame nua ba papa nua ba wo nua wo papa ba wo maame ba obiara nko nipa bi a oye related to you biologically nko ina deja so nko woro ne ho me ni Awurade yi wo eja ana wo na deja so enyi wo maame a na papa ye ne na wo na ne no wo maame no yi na deja so enyi na deja yi wo eja yi wo deja so tiaye kenyame adwen acho enyi wo eja deja so wo eja deja no wo ye wo papa wo nua ba a oye wo eja ba ana wo ba wo papa na de ne ba wade wo no fie o ya wo fie wo no ye wo no deja so sa nipa no ye ne na wo baba ni baba ana wo baba yi na deja so wo baba na wo baba ma baba ye mfa no if you say wo deja if you say one gas wo ho wo eja yiro baba a wo eja wo no read oye wo nua ba yi na deja so obi a wo ye wo nua ba ye ne na kwasiafo ni ntie obi a wo ye wo nua ba ma ye mfa no tiaye ye wo vision ha wa ha ya na obi de ne ba e ba ha one na wo mienu obi ni bo wo ma wo mienu edime kasam e de akire wo sama po Awurade ne nkwagye amunti heyi na wieye wo ho ade bia ye no e wa wieye
Make us a match. Said the Union will be a woo koi, may catch us by now. Atemu see. God has passed judgment already. As I see so, we are one yaman from a sankai mubiu. Masasi may have been munifi power. A baby baba, ya ubaya bakosem. Me am tea a baby baba mitrim. It may Casachida say, or Bia what pay, Yaniano pay primna coma. Or Gianum Quagia briny. We can about me too. And you are the and you wedge and you are by the jasso. Think about or your wedge a honum. And you near by the jasso. When you are by an if you saw or your own honum. And you had wedge near Berma at the jasso, unconi reho. Wouldn't you? Wonder Kumano no. In you were in ye was at the jasso. What's a bar? And now Bema, Yanin, Oba my reno. Obit me fa will be in the mammy, a boom. Obi in the mammy. In my corner, shama yas. I dear shama yas me nim. If you some more, make us so much of Monquagia pine, win yamum, a chair my yas, my yas, yam. Because some you will think about me. Unia adejaso. Unia, Yanin, adeja. If you say, oh, you want Casa Unia and Honam. And ye or bar being in the bar adejaso. The patrotia, young four barn in the back. Tia, Tina Moa, Naba consent ho. The Niba Kunfra, Mobile Woba Kuno BB. This is what comes as a ramification and consequential pain that comes with it. We looking about in front of Babani Baba and Nana Baba. Obi ene Baba and Nana Babema. In you and a dejas. Row Mahoney woman. Nehonam no one. If it's a one cast, I will honam anyone. A busudi. A dear Benya. A busudi. A dear. A busudi. A dear Benya. Ghana dear. Or say ya busudi. Then for ban in India and worry so or and fa a nipa me nua wo free ya fru kuromo ana efikuromo enware wo me no sir obema sama ni me no atwekura so da so tiase no wo be yi na deja so aka ne ho read the word of God na nko ba a ne nsabuo mu ne ho obi ebu ne nsa ye ne na I'm telling you adwedwantwie ni ntie obi obu ne nsa ye ne na enka nche ne se ko hohoro na ye na no obi e wona sabuo mu ye ne na ya busudia ya chiwade tia ya kenya me adwene wuli kinga babro no na wona wo yonko yire na ene wo yonko yire na na mfa wo nsuo ma no mfa no me pa jo tia mo amotwetwe mo nsuo ton no o se emfa wo nsuo ma no efiri wo bi twe ne nsuo de ma wo bi a wagu ne ho fi e kan burade asem tie haye kinga ngwa na mfa wasefo mu bi ma ne nkofa ojamu emma molek na ngu nyankopon de ho fi me ne awrade wona obabere ma na obana tia ya wone bema na wo ba na echiwade trumu o say ye de echiwade trumu o say ye de echiwade obidi wo bi trumu o say ye de echiwade me da se bebrebe me nkinka second Peter me nko kinka second Peter kinka second Peter em kodie pa na mapo obi wu ana afi mo ho po me ka kira mo obi ana asikwan so I'm telling you uchu muta ujidi owunyi ni ubewu I'm telling you, it's just a matter of time. Now, Hebrews chapter 9:27. And how many people be as will be who actually not him will be trained. A custom party actually you and let's ask some saying, come out, sorry them. And I want to use opportunity to say that the message we preach on crusade grounds, I am telling you that the time has come that same message we preach in church. Because any people go on them, fans are crying, Musuba phone, Mudi go on them. I'm telling you, se mun ni adwen sachira mun suro nyame onyame huhu mun nipi tiania kenya me adwen achira wuli kinga babro mi etu na se de da so nipa wu prekope da homa nipa bia se obewu prekope eno achi na temu obeba owo na chire no de yen beba atemu atemu afekin kan 2 Peter chapter 2 verse number 1 chivintro udro chivintro ebi aya no kan ho ama achechefo atrofo kan yem ko na difo atrofo nso wo oman no mu o se on my way a difo atrofo wo mu read said the achechefo atrofo beba said the achechefo atrofo enso beba abeka wo one of the oseye feku sem beba abehemu the patriotia they are going to put themselves into groups like occultic groups, secret society groups, Illuminati groups. Tiania, omo defu nakam, omo num moja. Akwanhye sisi na Kristo ni bia ma homene so mpabum. I'm telling you, this is the blood for sacrifices. Minam kachiro.
Emoja pa for sacrificial purposes. And now no pay because such a bajuma so when as we declare the mind and the heart of God to God's people. One more pemoja hedi ayeniema tini. We are bajuma for homa yesu ne so dem pai boom. Enya sa wo mu de wo betwa so. Abra wo bre nso ye. Eti Bible fresh ha wo wu num kwase wu Ecclesiastes 7:17. Yeah. We can go Bible me nti. No pa Awurade oto won no oje won mpo. So why dey? Wa pa Awurade oto won The no oje won word mpo. is a synonymous or Septuagintal word for wapo. Wapa and ne wapo a synonymous. Like prototype words in English literature. No, mitisa and maybe one wapa and wapo is the same word. Wapa uradia oye dia. But what G one no to one numpo. When ya meji in Christo mojano aji ya toyen na Bible ka semi wapa urade. Gana ya ponkwaji. Ya ponkwaji. Akwanhye sisi urade na die ne be ne ba no so chen ne emu atie no. I'm telling you, wasofo ni bebre beka kire on sa asumdue prekope na weye ni wo se yakotroka benne aba beto ahyemoso me ka sama kire tieni. I'm telling you, if anybody test and see that the Lord is good, they will come to the they will come under the tabernacle and the shadow of God Almighty. This is not a time to tell people you will receive a visa, you are going to America for any kosi and nomne they are quite Jesu jama for as if find it because mom pie man and go Canada and you Canada man woman new na sa grade or from massing kramani. Tiania Kenya mi adua King Bible no do say e ban tentem aba wo ho so. O se de en wo de ba. O say e ban tentem. O se de en wo de ba. O say pa e na opon kwaje kwa no a wo de ba wankasa wo ho so. Read the word. Na bebrebe di won akohwehwem no achi. O se bebrebe di di achi. Akohwesem pa e ko so Ghana ha bebrebe di achi. Na wonti won se me ka say you be so to us forget about this guy and all that. We are koshini. Read the word of God. Now, won't obeka no kura kwan no ho asem money. Oh yeah, won't I'm telling you, no kura kwan no ye beka ho asem money. Enti kan kwan ye de asomdue ene wo gye ne nkunimdie ne empagyaye bre nipa no enipa rather will say eno ho asem money. Ombetimi akase Pastor Andrew so no ya wo kenyam sem pa no. Ombegya ka chasa kwa we okromfo oyewudini. They will rather tint and dent that kind of image, but it was say back can go no na manibra so de nada asem be pem ho mfa so de be and obey and nibra so de nada asem be de be pem ho mfa so sandrofo we and our come ho asem or Titus chapter 2 na wo ka creator asofo ne adifo ho asem na wo mte se Ghana adifo bebre and asofo bebrebe and so the phone aba be fra papa no e wo Ghana mu no tie ye ne bie volume no e ma de nko so ne nkenya me asem fa chiri nyame group we can go Titus chapter 1 verse 10 king ka Krita asafum ajijefo. Krita asafunim ajijefo wom. Read the word. If you say usankafo na adafo tuatefo bebre ho. O say usanka ene na ada ne tuatefo bebrebe e ho. Ne titwe ne wona ofri twetwe ne mu. Ne tifire ne won ofri twe the house of circumcision. Ese se ochia wona no. O say egya won de ya. Ochia wona no. You kanya me asa ada na onya wode ne won so munya wode. O say esese e kan amanutum. We have to silence them. King Kababru. One any one fast won't or sit the Ben Faso. Any one fast so. Dear Ben Faso. Any one fast so. I feel be about Conon so kind you want to oka a you to be okay. Second Peter chapter 2. What the Nada need one of many breasts of the Nada sem be power home fast so. Jesus Christ. Now for be Hannah San can home into. But one any one fast won't and new one fast one tea. What church Bentley BM Mercedes Range Rover are them at your expense. Just like I was reading the news. And then I saw on the news bribery of a court case that have been, given verdict of a bribery scandal that is linked to this nation. How can a miserable and a poor country like Ghana have money to bribe an airline? How? Mibisa schools kekahwe gotamu kan. You cannot even sweep the city. You have money to bribe people.
If so Ghana flag mu kwasi da bia na me wira ho. I'm telling you. It need my own door. And no man will be to also so man be ye said you can't believe. Or my be ye na free minute. You know, me sure you know patriotic song back on the crowd saying one national anthem. You know, general assassin. A board in Tema, ye muja, and an animal good to home. A drew many was to say a baby at Twasso. Nim dear entra swanim kotokrane, any pessamin cuminia, a digana bramudam, a dia bramudam. I'm telling you, and I'm going to come on, God bless a woman gun and grab a moon who talk. I promise a man on the say, woman who can. Moon who can ye. A dear no, they say you're for DC, I see a man reciting national pledge. No, I can national anthem, no, I can't, and make a you in Swaka. A digger and a bramudam. I'm telling you, so man be you. Saying you, a yen send a horse, it is a precedence that a man for the bra ye bow man, and a betchere. Bra! Emoja ya papa no hwe gu ye dem say, ehwe gu gotem. Ehwe gu gotem ti hayi. Ehwe gu gotem. Oko hospital a nurse for doctor for be brebe omu munipa. Onipa ewu kura nya nasam obi bre nya nasam enipa no bebre ni tema empathy they don't have it no ma benya sympathy. I'm telling you so sad nti won zamu siso amunya awade next for munti azam ye mun bebre on ma munya awade unya awade so unya ma because God has placed a sterile spirit on you, the sterility of the hand of God. I'm telling you until you repent make us machiro tiania Ghana mabna pru Yesu jina opa no mapono. And then the people akuma kodi sports, ebi akuma kodi fashion, ebi akuma kodi music, because okwantetre no sanity, and near me was our quantetre ni akoshibra, and I walk on once more hey, akoshie, and the nipabo. Amo ya wamjini so muji woman nipa enkwa kwan no na mapo enkwa gie mapo makwa kodi seye kwan so. I'm telling you. Munesi kwa Bible say wakwan bi wo ho a etiri nipa ni so awieye no eye wo wu akwan okwan bi pa bra bi esu bi eban bi ne ye bi. I'm telling you etiri nipa ni so awieye no de onipa ni behunu no na wawu am ye kan ne egu ni so kan o mimti Proverbs chapter 14 verse 12. Kinga ho wuli okwan bi etiri onipa ni so okwan bi wo ho a etiri nipa ni na awieye ni owu okwan awieye no eye wo wu akwan. Afemi enko ha eni enko to aye yi so Petro ngma no kenga hom yansi. But 2 Peter chapter 2 verse 3. No na mani breso de nada asem bepo mo ho faso. Wona mani breso de nada te haye. E ka ta mo akwankyira no fa ye nada. Eye nada ye pe ho faso. Maka asem akyerɛw. Pa sɔre papa ne kɔ. En sɔre fo ado so Ghana ha. Dipemu papa. Ne kɔ kan Bible memti. One dey fitete wona temu antwentwen ase. Oh yeah. Every tete nipa boss able na wo matemu entwentwen ase na won say ye ntonko na wo ye ya na to ahye so kinga Bible mi na won say ye ntonko ko tete mremu asotwen ne oje ho nhye so we ya another etifi ntwiro ye wo tete brem o say ye ene asotwen ho de ya tete mremu asotwen ne oje ho nhye so ko na so onyankopon ankra abofo ye bone no o say abofo adi bone onyame ankra o so na mo de sum ka bi ahoma chechire won o de sum ka bi ahoma chechire won ekogu Asamando Amanehunu pato tie ye Asamando de be ha Amanehunu bunu mu Amanehunu bon mu a se wanfa won ansie atemu a se wanfa won ansie atemu na mo yi won adi e de hie atemu a na se wankra tete wiase no na se wankra tete wiase na mom no wa o ye tene ne senkafo nipa a nipa baason a waka ne ho no na oje won no de nsuye bekata mumyefo wiase so. Oh yes sir, will you count to us? Na so odane Sodom ni Gomorrah nkuro nso. Na so odane Sodom ni Gomorrah nkuro butu yen so. Na de wose ye bu won fa. Na ode wose ye ebe bu fa won so a. De won ye nhweso ma won a ekire o se wode eniema anyame ye na o se wode aye de. Mpato de aye nhweso. O se aye de. Nhweso. Wo twi nipa so na aye a detrimental precedence e de ama wo nso aka. Yehu atwi paso what the young so dear the mani park diania na dwen sachira bi wo ha no pe sachira wadwen me ka so macho mapon kwaje kwan
Mapo no kure kwan. Atentene ne kwan mapo ehan mapo Jesus Christ. Edunti na niemba bom eniema pa. Abom wo sika kokko wo fan wo mframeja wo apopo bibrem na wo kwa akwati aye wa adenchemo. I'm telling you, eye den na ho chiri we say. Baller oko Germany ni a year. Zoom lion beka cho so mo exported baller free agent kutuku ha. E de call Germany ni Holland e kokoton baller no a we ye no. E kokoton de maum. And your baller and so mo be free of charge. Still munyi. Still munyi. Ma puavra di Yesu. I'm telling you. Will come back to na oyilot a otene amumuyof mpacho se na oyilot a otene amumuyofo no de won ahohwie abrabo ha akohwie no dia tade no wanane ye na bia na ye wo ye die mu akohwibra nko akohwibra bia eye abnormal no say adane normal ena me kan kwaje na akiraw sa kira wadwene na ji Yesu di kan beda fom na de onipatena na tena won mu no hunu ye no wote ye no mrato nwuma no ye ne kra tena ne ho ayayade de nyina erade nim se de obeyi won a wo fare no som no afri social mu won no se wo de word bi aba be hye wo nyame nim se de obeyi won a esuro no fare no oh yeah what the fare na sum nyame eno na no wo kan wasam wo John chapter 9:31 wo se onyame ntie de bon yini na ne wo suru nyame na wo fare yankopon na wo ye de wo pe no wo no na nyame ne nim so nyankopon tie de boy ni se wonyame wontie de boy na so be fare onyankopon obia wodi bone onyame ntie nti na ye conference in Bible kesia e ka che wo ha na wodi obi kuna chi akofie firi se mpa ye no nyame ntie obia wo to nyinsa gu kofie nyame ntie ha ho I'm telling you mo jiji fie ho light bill na mo de bia ka ho acha ma fie wo atua e fie wura me ka se ma kire wonche fie wura onche na ufie no nso this year ye bompa ye menya me nkrofo mbetu afiri ufie obekire ne obe abetenem wombetu akotena wo mo ankasa wo mudiem ese ye tretreko awurade adom obi abeto na sase asini dan oh yeah me ka se ma kire mo ahwedwa no pe na nyame mamudwa mo ehwe nyame kwan said enidaso wo wira die si wira mu no onyame ma mo enidaso awurade mmie kwan bi ma onyame ma wadanse bi awurade emma confusion no sakasaka yo no esi ufie ho no ye wu ampeda ne nsama ne nkantedi ewe Yesu de mo amaware na mo pa ba wo mo pem emma awo anopai awurade mmie wa wodiem na wo mfa bi wam wo ma wo ntantasa ewe Yesu de mo ye akrawa ne bonini onyame nwosira mmura manopai wo Yesu de mo amasoso da ye bone na somo sa de so ano emfiri musukonu ne mpapai e wo Jesus na so ni dimo obi a wo yade da asupiti efie mu ntwuro no ne ntwewa so ayare setumi ene nwosira emawura ho wo Yesu dimo esuja from ntie ha mafie ni afi we menim afia we de abagana ha chen afibia this is the year wa wonware ye sumoto awade nhirem we Yesu di mo make kan se no ajampra twe fon no ene bra fon no aya na de bata ho no ewrade mie awade ye pono na won pagya won sidie kron we Yesu di mo ye wu ankasa on ma wa dance ye bi e woni bi da won to ka da o me boy Yesu di nhya wo sonkom everade be ma o ka bi a wo fie obi anipi wo Yesu dimo everade mfa nkunimdi ya botrim ma ba o ka asem nyina no o ka nyamesem nyina obu a wanti o tifie o ka kan de o se eme ka de o se eme ho kwa no wate wo nyamenya wo ye no ma wa dance Israel kurujini no onto pon watamfo ni mfa nwonsela butirim okuru wanya menhia so obi a woni adwuma ye wu amie kwan ma efiri ne kosi fie da Wachinachi fie ya awurade mie kwan ma na wonhye won wonyam won asere ni Jesus dimo awurade mpagya won fa won sidie kron na asere ni Jesus dimo awurade ma wadanse bia me boy Yesu din pass me gina enwosra ahoduom me gina me maami Kristo tete enwosra ma no pay me gina me papa Steve Mensa Stanley Mensa enwosra ma no pay me gina me nana Ida Hosa enwosra ma no pay me gina me papa Francis Kwesi Mwako enwusire ma no pay e bonjira to so wo Yesu dima
Evradima diana anymore nenwe wuyi. Ewo Jesus na so na ni dimo. Afa wo mfa Kristo se wura ene okra je nkwa baabi a wo bi ama me no mo mpa yetia wakasa Ewrade Yesu. Ewrade Yesu. Na no pay. Na pay. Mejitum se. Me ye de bonyeni. Me ye de bonyeni. Enkwa kwan ne de. Enkwa kwan ne de. Mempoda. Na no pay. Na pay. Fa wo ye mi wura ne me kra je nkwa. Betina makomem. Edi mabra boso. Yesu dimo. Me da wase. Se wate wanim. Achire de bonyeni se. Ne. Menso ye Nyankopon ba ene abode ye fofo e bompa ye na soro ni Jesus din mo na no paisere wadom ni wo nhira ere ma ma dofo na obia wo tie ye miwura na wadom nsanye kase ne dan ni emenani e fama wo ma afa me bompa ye wo Yesu din mo se obia wo tie ye nsabri me sere wadom ni nku ni modie e de ama wo mampani akufu odo esre wadom de mother team in government na masre wadom de amagana funa obi a woda efiase Ewrade kosra wo mowai na mani da so enko obi a da supiti ana fie bim ba bia wo bi wa wo yare kanka de wonni sika kura na aduro no de yakayade ye yasafo be ye wo maso nsankyire ne amen ewe Yesu de ma fedi twato e bom paye kese de ama his honor Dr. Kwame Chei, any unity group of companies and who can in a ma. Our doms from Konya was second conwa, Coco, ya, is what I said, Biposio, ya, intimate him. A brain was summa Reverend and I was suffer a year brain Kenya and show Bofranca. What to the name you are, baby? The first international assignment, and I was summa United Kingdom, English, Yabon, so London, a bompire with your Sudimus, Fang was slam, a sheer Reverend and I was suffer. A fear that on the 7th, Mimini that on the 8th, Quasia that on the 9th, the boy Sudim, San London, everyone was show bone. Kenya into me. Ewo Jesus di me bom paye man wo kan ni maame onuan mo sere wo nhira de magana be ye team and crew ni na aro pay me bom paye ma Dr. Briffle Diana na no pon mo the rest of the team Pastor Andrews ni asofo e wo na awo nhira no wadom nto mo so ento ya woda yemra na dance ya butam wo ya sudima asi wo ye adom nti amen. What makes you want